Abiashara baria bendagiria ntere cia soko mjinga na kinya makadara bari ugwatine bwa kwengwa kuria abethirite bakienderia kwa miaka bubone nyuma ya kwamukira baruga ya koti ikibatha kwebera guntu guku bakiaria bari obisine cha municipality aria bakwigiki ni MC Caleb Mutethia Kibuko na MC Wantima East ne bachietetie gwita koti gochwa Kioto bakiromba thirikari kwa rwaria kanya Muthuri Muriuki gatumenyithie. Abiashara ba soko mjinga na baraba makandara ni amana stage nene na iba chimirete ukinya bicine cha municipal nikenda kwithuru bakiregana na baruga iba kinyirite cha kugati iba kwengwa ntu au no ntu iba mtu kiumbe onto baraba kwa timbaru ni MC Wantima East na mukoronia na Caleb Mutethia wa municipality na narwa tu na very big concern na concern yetu ni ati kwina investor na kwina antu bakwenda kuga kwi munda yao au exchange au soko mjinga bena document cha kuonania nini une yao bena titweyo. The first thing ina tuga registrators twina mheshimiwa mukoronia na twina antu baba tutigwitikaniria ante tweu 100%. Nundu gintu kia mbere uninkererwa kumande mwana miene public land na thatu tuje gintu kiu public land. Ngavana wetu mutuma na ntuba bakuthinga tabaga muno itukorwa baba thinga tenya jwa main stage tukunya stage na taito of which ituje munda jwa plot government county government of Meru kiko kito kieta surprise ke batwi kuwa ati nyomwerera ni ete muntu binafsi na tukaiwa tutenganiri na ikyo gatuma tureta maradimishire tukenda twira twaria kimindia tugabatu tutitikiria tureka aji kana biashara gwitikiria muntu kiumbe yajuke gintu ke mwingi turigwe inya stage yetu taito ninenkaniriya beterete kwana jora gugeta na buna tuthamwa stage kuringana na biashara baba bagwite bageta kotini kinyamba kuregana nontu bobo nontu baruga ntu au ni kwa mwingi ciumba gukarwa nande tukwamwa na arweji tukambiria na process ya gwita kotini nikenda tukarungika mantu jaiko na twaromba municipal bond yetu kana county government ito support na document cionthe ire kwendekana nikenda mantu ya komba na solution ira tuona na arua as leaders bonde batu tona tweta kotini as members ba ikundi ba those sectors ira si affected na tutigushoka na nyuma twareterwe au tu othiri ana ba konsiarire to au ndarerera au ba thomera au na ndiro nkuri atiri ngeta u na ne unu biyeni oba ndumbi time ngwato yako wa ntuko untu barabo tumete thirikari ukurukira minister wa biashara na umenyeri Mutindwa abwatitikiria mtu kiumbe kuthika kiwanja ke mwingi na ndenda kubahakikishira ati gavana wetu ari amwe nabo na kabakaria na kabwigika na kabugwata mbaru kenda bukomba kwithirwa bwina conducive environment ya kurita biashara cienu o muntu aria antu aria aitaira biashara yawe kini tukuga thirikari ya county ya Meru itongeretwe ni His Excellency the Governor Isaac Mutumantu ethinkia ati guti ni inchi no imwe guti piece of land in open space igetana an individual kwou batwitwe custodians bale constitution municipality na to instruct officers beto baland tagwendina nonge injude ba make sure to na documentations cha plot yu nikenda tweta na cio kotini still kubonia kithaka ki originally kiekirige gya cinema kithaka kiu giekirige gya public tekia muntu kiumbe Muthuri Muriuki Weru TV Mutiriro Kangangi.